Evolatana mingsirom Garalon FM Africa wala se fikeli kameke ima sungala basala CR Belouizdad na Stellis FC isonto lo wasikura makumembere mthando sunguti iawara ya nhungu ni vusiku twi eka SABC Plus na SABC 1 kasi utawukuma le ka switichi swa radio swa SABC iawara ya nhungu ni vusiku hi vutinyungubyisi bya SABC Sport. Ku lahlekeriwa hi murhandziwa wa wena a swi olovi eka clientele hi twisa leswaku ku lahla varhandziwa va hina hi xindzhuti swi na nkoka swinene hi hakela mali yo lahla ku nga sela 24 wa tiawara naswona u kuma airtime ya ntsengo wa 200 wa tirhandi loko u endla xikoxo leswaku u ta kota ku endla tinqingho ta wena ta nkoka nakambe hi sirhelela ku fika eka 13 wa vanhu eka ndzindzakhombo wun'we SMS munghana eka 48044 yaleyo i 48044 Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo. sweswo mingsirom Garalon FM komandlela 10 minute ntsena kubela wara ya 12 ela u bula na meyara wa masipala wa le Greater Letaba hibo ngata ba eka bula na bona councillor Dagmar Mamanyoha bula na bona la eka ila nguteka timakata hila ntirho wa mikhukhula wu nga va khumba kona hi laha va ya ko mahlweni ko antswisa kumbe ku lunghisa xiyimo hi ndlela leyo ivi kusuka kwalano hi ya ka councillor Shadrack Gezani Maluleke SG lava hi nga ta va kha hi bula na vona hi languta ku bona ke tanihi va ka Malamulele kumbe ku nga ri va ka Malamulele va Collins Chamani va vone yini hi nkarhi lowu va vone yini hi nkarhi lowu hi vulavulaka hi wona loko kha hi languteka timhaka leti ta mikhukhula hi ndlela yoleyo i mhaka leyi hi nga ta va kha hi langutile mingsirom Garalon FM nhlekani lowu laha hi nga ta va hi kha hi bula na vona ivi kusuka kwalano hi languta timhaka letiya leti hi bula hi tona ta ku languta ngopfungopfu loko hi kha hi languteka timhaka leti ti khumbanaku na vutleketli bya vana va hina a ni ri na vutleketli bya vana va hina hi ndlela leyi xiyimo xo tika swinene hi ndlela leyi kambe mhaka leyi ni lavaka ku hi nga fambi loko nongonoko lowu nga se hela i ku va hi kota ku va hi bula na Hosi Mathila na va ri ku na miganga leyi yi nga khumbeka ka tindhawu tetiya ta voho laha va nga ta va kha ku nyikeriwa va nga hlangana na minhlangano yo hambanahambana leyi va nga ta hi byela yona se na yona yaleyo hi ta va hi kha hi languta se ntirho hi ta sungula hi meyara wa Greater Letaba ku nga councillor Mamanyoha TD hi vo hi nga ta va hi kha hi bula na vona nhlekano laha u ta ku va hi byelanyana katsongo kutani hi masipala va khumbeke ku fika kwihi loko swi ta ka timhaka ta mikhukhula leyi yi nga kona hi mani hi bula na vona hi nga heti nkarhi hi vulavula na vona loko a va ri mudyondzisa hi ta va vitana hi ti-initials hi ku TD kambe haikho sweswiwani i councillor Dagmar Mamanyoha hi ndlela yeleyo meyara enhlekani mi amukeleli ka Garalon FM inhlekani muyingiseri ri nteka nkarhi lowu ni xeweta vayingiseri va Munghana Lonene hinkwavo na swi tiva ku ri lembe leri a hi ri sungulang kahle meyara ku ve na timpfula ta matimba leti nga onha tindhawu to fana na Vuloveri ti khumbekile tindhawu to fana va Skhusese sweswo va Rotterdam sweswo swa ku taniya kumbexani n'wina tanihi meyara hi byeleni kumbe le ku voneni yini ka masipala wa n'wina loko swi ta ka timhaka ta ti-floods leti ri ni vonisa ku ri hi humelele swilo swi nga things that are not possible on our part but dilo tse le gore a re a di tlwaela ka seemo sa lerata dima mogaši ke bontshe gore flood ya go tshwana le gore e ka ba e diregetse this particular time it's for the first time as a municipality wa Greater Letaba e hlangana na yona because most of the household in our communities are getting bad houses, and when it's raining, most of the houses are affected. Where we are now, almost 103 at the mud houses have collapsed, and few of the RDP houses in our areas also that were being constructed around 2006, they've also collapsed due to the issues ya mati. But also even it's naka ya tipata
Most of our roads that are affected is the current roads that were on the upgrade program, particularly on the provincial roads. Loko vulavula Eskusese, I'm sure you have seen us when we were visited with the MEC a few days ago. There is one road, Eskusese to Moriveni, where a day pass has been affected. Loko ya re vulavula vanhu va kwala Itieleni va tsandzeka ku ri va famba from Itieleni va ya kwala wholesale. And that's why we said we should able to have a program ya ku ri na what do we do to make sure that there is a proper route in that particular space. Loko ya re vulavula vanhu va kwala ka Bota to le Khwareng. Yeah. Completely there is a district road, the D road that is attended by the province. Avana pata ku ri va fanele ku ri va famba va ya mitirhweni ku ri va ya tixopeni, but also we have created a way ya ku ri what do we do as a municipality to make sure that ya va pfuneka. Then so but also our internal streets loko o twisisa kahle ku ri hina as a municipality our responsibility ku ri hi fanele ku ri maintain the internal streets ta hina. Most of our internal streets are muddy, but also in our goti on the basis of soil erosion. Now that makes it very difficult for the municipality the free basic services because akuna tipata, then so they're unable to access measure of the services that we are facing today. But we also have been affected severely as a municipality. We continue to build what we can call it the low-level bridges in the small rivers. And these rivers now, most of them, they were full. They were able to wash away many of our low-level bridges that were constructed from 2006 until today. They were affected by this particular flood as when we are speaking now. So loko mi kha mi languta Mayor, mi vona ongeti mi dyondza yini? What are the learnings from this going forward? Naku loko hi vulavula namuntlha i Thursday, vanhu lava nga le ka xiphiqo va nga ka problem ku ya hi laha mi nga hlamusela ha koho minduku va ta va ri ka situation ya njhani? Mi i ncini lexi mi nge ri ku xi endleni namuntlha so that tomorrow they could be in a very different situation? Look, like I said, most of the affected areas that are blocked currently, it's the roads that are normally from the province. We have seen Vanva province are busy in that the assessment now, what is it that we can do? But also we have mobilized the private sector. Very busy in that the project Kuala Maspalin whether from the province or the local municipality. We have mobilized them to say, look, let's find a way to make sure we are creating a temporary roads for our communities. But also we've mobilized other business people to make sure other things that they can able to provide. Currently, when we speak now, the company like Westphalia, they are on the ground making assessment. How do we make sure that these people at the end of the day they are able to have a shelter? We know it's a responsibility of government to provide these temporary shelters, but when you have got the private sectors who are coming like your Raliman Beule Foundation, we have confirmed we are going to assist the municipality but also our own government to make sure a proper shelter that in the near future you will not have this kind of a situation because, like I said, the majority of these households that are affected, their houses were built on just a mud houses. It's not necessarily structures that are key, that you can say they can survive more than 10 years. And that's why we're saying when we've mobilized all these other key stakeholders, I believe as a municipality, Mayor, just briefly as we conclude, do you have kuna vanhu lava mi nga na vona tanihi masipala mi nge ri va relocate-wile kumbexani va miyemi ya va tshamisa tiholweni kumbe yini sweswo swo taniya ka masipala wan'we nakona loko ku ri ku va kome va pfuna njhani?
Currently, it's only 2 households that Oh. are relocated from where they are. And look, Otama in the rural villages, majority of these people, they've got relatives. Yeah. You may find so finally so melela ba rora ba ya relatives ta bona gore ba kuma space sa gore ba fanele gore ba tsama in karlo o lenyana. But you have got those families that we said we are going to allocate them a community wall for temporary until we do other provisions not a temporary shelters. But also there are 2 currently incidents. There is one a female who's currently at the hospital on the basis of this particular flood because when it was cracking, it fell on top of her. She is currently admitted at Mangweni because it was a very serious case with her kids. Ish. But as a municipality, we continue to be closer to them to make sure that they are able to be comforted in this particular space. Yeah. No, Mayor Akesa Snane that lemi lava kumshane vikile rita ko itwa ku sechiteta siri yini kama ka nkarhi wa sweswi cancel snane nkarhi wa n'wina Mayor. Na lava khensa ho nyikiwa nkarhi ya ku ri hi vulavula na n'wina na vatheletsi va le Akesa Snane iluri T emerging dina stwa ku e dagma T. Tama. Oh, so ki tama ga dagma mamanywa. Yes. All right, nkeseli Mayor Akesa Snane nkarhi wa n'wina ku dia ku engeta. Na mina na khensa. Inkomo iseso mingisero Mganalon FM Mayor wa Greater Letaba va kha va kombisa hi laha va ngene ku tirheni matshalatshala na ku vona leswaku swilo swi famba njhani ku ya emahlweni se ni ya ka Mayor wa Collins Chavani ni va vone ro hetelela loko va kha va famba hi mapfhumba lama yo ku amukela vana lava va ha ku tswariwaku se loko ni kha ni famba ni va vona a va vona ka va tsake ngopfu se a ni tivi ku a swi hlola himpela leswi va ku tsaka swi hlola ku rila ku se sweswi hey xiyimo xi bihile hikokwalaho ka timhaka ta mikhukhula leyi nga hetelela yi va kona mani hi twa ku masipala wa Collins Chavani wu khumbeke ku fika kwihi Mayor hi nhlekani na ku mamukela ka Mganalon FM. Okay, ka lulamso ya se swi tshamisekile Mayor hi nhlekani hi mamukele ka Mganalon Nhlekani eka n'wina mahaxi ku n'wina na vayingiseri va Mganalon FM. hayi impela Xitsonga lexi ya mi xi dyondzisaka kamara wa khale ma ha ri mudyondzisi swa ku veri ku tsaka swi hlola ku rila a hi tsake ngopfu loko hi kha hi tsema lembe a hi nga swi tivi ku hi ya hlangana na leswi Hayi i ku cinca ka tinguva. hi hlamuseleni katsongo Mayor ku tanihi masipala mi le ku voneni yini loko vanhu va ri ka xiyimo lexi hi nga ka xona na mikitsikitsi ku le ku endlekeni yini Collins Chavani. Mo hi sungula hi khensa Xikwembu ku va xi hi tiserile empfula leyi nga ta endla leswaku hi va na mati hi kota ku va hi rima hi kuma swakudya kambe hambi swi ri tano xin'wana na xin'wana xi na switandzhaku swa ku va mpfula leyiwani yi nile ku hundza mpimo i ku va sweswiwani ku ri na lava va hi siyeke emisaveni va lava humaka eka tindhawu to hambanahambana hi rhandza ku va hi hundzisa mati yo chavelela ka mindyangu leyi nga sukeriwa hi varhandziwa va vona hikokwalaho ka ndhambi leyiwani hi nga hlangana na yona mo hi komba ku tanihi masipala wa Collins Chavani hi ri kwala ehansi ka xifundzatsongo xa Vhembe na hina hi hlaseriwile hi ndhambi leyiwani ni vula sweswiwani hi na tindhawu leti mi kumaka leswaku a ti nga ngheneki a ku nga ngheniwi a ku nga humiwi tindhawu to fana na vo Ngezimani vo Lombard vo Botsolweni vo Dinga Xihosani vo Mashawu Thenga vo Olifantshuku ku ya a Rotterdam na tin'wana a ku nga ngheneki kasi na kolomo ni nga ku hlayangiki hi kuma leswaku a swi tika ku va ni mila ku fambeka hikokwalaho ka ku khukhuriwa ka mabuloho hikokwalaho ka ku va mapatu ma celekile ma onhakile tindhawu tin'wana ti tikuma ti karhi ti rheta i xiyimo lexi hi nga aka xona tanihi masipala wa Collins Chavani eka miganga leyi kumekaka
ehansi ka masipala wa hina. Tsandza kambirhi xin'wana lexi xi vavaka i ku va vaakatiko vo tala emugangeni ya hina tindlu tiwili letiya ta tirhandavula letiwani ta makenya to hlaya swinene laha hi kumaka leswaku hina nhlayo ya le henhla ya vanhu lava nga weriwa hi tindlu. Se i xiyimo muhaxi lexi tanihi masipala wa Collins Chavani hi nga hlangana na xona. Loko mi kha mi vulavula mi kutani meyara loko mi languta ku onhaka na laha swilo swi nga xiswona ka masipala wa n'wina mi vona xiyimo xi ri njhani? Ni tsundzuka ntsena le ka laha na ha tsundzuka ku fana sweswi mi kha mi kombisa ku mapatu ya tsemekile na hinkwaswo swilo leswi. Ni tsundzuka ka Ngezimane a ku tsemekile kambe vatirhi va public works va vuye va lulamisa se ku hundzeka. Kambe hi ku languta ka n'wehe mi vona tindhawu tihi leti mi nge heyi tanihi masipala ta tirha la ku vona ku swilo swi tshamiseka? Tindhawu hi 13 leti longoloxeke muhaxi hi ku tirhisana na ndzawulo ya Public Works, Roads and Infrastructure laha MEC a va tile hi voxe hi yirile eka Ngezimane laha ku nga vhela hi nghena ehansi ku lulamisiwa bridge leri a ri tsemekile ri lulamisiwa ku endla leswaku hi xikarhani nyana vanhu va kota ku va va nghena le ka tindhawu letin'wani hi kuma leswaku hina tanihi masipala wa Collins Chavani hi ku tirhisana na ndzawulo leyiwani hi le ku fambeni hi tindhawu hinkwato hi endla leswaku tindhawu leti a ku nga ngheneki a ku vanhu va nga koti na huma ku va ya kuma vukorhokeri byo hambanahambana ku fana na vutshunguri na swin'wana ku kota ku va ku ngheneka nyana hi xikarhani loko ha ta va ha langutile endlela ya ku lulamisa swiphiqo leswiwani yo hetelela. Ku na van'wani va nga tala va ta mangala ku n'wina tanihi masipala mi va khomangi kahle va le ka Phaphazela na le ka Matiyani ve ri mi ndli mapatu lama ma ti-ring road kambe ma fika ma diba mati a tindlwini ta vaaki. Mi se hlangana na xona xiphiqo lexi? Xiphiqo lexi ni xi tivaku lexi hi nga ta va hi karhi hi xi lulamisa i xe le ka Phaphazela kambe xe le ka Matiyani a hi se xi kuma muhaxi kambe hinkwaswo leswi mi kumaka leswaku vaakatiko va hina va hi tiselaka swona hi va hi karhi hi nghenelela hi vona leswaku hi swi lulamisa njhani. Swa ka Phaphazela ha swi tiva, swi le ka Matiyani a swi nge se fika etindleveni ta hina kambe hi ta va hi karhi hi tihlanganisa na mukhanselara kun'we na ti-ward committees ku va hela ku ta kuma ku nga va ku onheki kwihi hi kota ku va hi nghenelela hi lulamisa ku vaakatiko va hina va nga tikumi va va na xiphiqo hikuva hi va yiselele ring road. A hi languteni ka timhaka ta ku timasipala to fana na va Collins Chavani meyara i timasipala leti ti nga tindhawini leti vanhu va koho vo tala va koho va nga swela kambe n'wina hi ximasipala mi va vitana ti-indigents. Se xivutiso ku ta va ku vanhu va lava va nga swela tanihi masipala mi va pfuna njhani hi ku heyi ku le ku tikeni? Muhaxi i ntiyiso vunyingi bya vanhu lava va nga weriwa hi tindlu kumbe lava tindlu ta vona ti nga wa hi lava mi kumaka leswaku ve le ka xiyenge xexiya xa ku va va nga fikeleli ku va va ti endlela swilo. Hi endlile minongonoko kumbe ku teka vuxokoxoko bya mindyangu leyiwani hinkwayo ku ta fikelela sweswiwani hi ta va hi karhi hi sungula ku sukela mindzuku ku va hi va phalala hi va nyika mpfuno lowu nga ta endla leswaku eka nkarhinyana lowu hi nga aka wona va kota ku va huma eka xiyimo xa ku va karhi va tikeriwa. Hi la ku tlhela hi komba leswaku na ndzawulo ya social development yi le ku fambeni hi tiwadi hinkwato hi miganga ya hina va karhi va teka vuxokoxoko na ku hlela mindyangu leyiwani leswaku na yona yi ta va yi karhi yi kuma mpfuno. Kasi na ndzawulo ya defense na yona yi le ku teni yi karhi yi lava ku va yi hi pfuna ku va va kuma vutumbelo kumbe vutshamo
bya nkarhinyana vanhu lava va welaku eka xiyenge lexi hi xi boxeke laha henhla. sweswo mingisero Munghana Lonene FM va lava ni bulaka na vona i mera wa Collins Chavani. Ka ha ri na xivutiso xin'we lexi ni lavaka ku mi vutisa hi ku na n'waka ni kuma nkarhi wa ku mi vutisa lexi khumbaka vadyondzi va grade ya vu 12 lava va tirhaka kahle. Ni tiva ku n'wina tanihi masipala mayima loko swi ta ka timhaka ta vadyondzi va valavo, kambe ni khomeleni tani meyara ni sungula ni kuma nhlokomhaka ta mahungu hi ta vuya hi hetisela hi swona. Mera wa masipala wa Collins Chavani mingisero Munghana Lonene FM lava ngele ku buleni na vona i councillor Shadrack Gezani Maluleke SG hivo vanga ngele ku buleni na vona ka nhlekani lo mingiseri wa Munghana Lonene FM ai twene ku manga misava awara ya n'wa wona ya ta va yimise ku hinta va ya isa mahlweni anda ka so isi ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. ikhansile khalanga ku tseriwa nkarhi eka muyingiseri enhlikani. President Ramaphosa u hlamusele nkoka wa masungulo lawanene eka dyondzo. Muchayeri wa thekisi loyi a nga chayisana lori u ta tlhelela ekhoto hi n'hweti ya Nyenyankulu. Maphorisa ya lava va ehleketeleriwa endzhaku ka mhangu yo phanga no tlhakisa emugangeni wa ka Minga. Mahungu xitalo hi awara ya n'we. Mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi. lava ku mina na wena hi bulaka ntsongo hi timhaka leti ta vutleketli bya vana va xikolo hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu la mi nga koho ti le ku tiseni mintlhontlho yo tala swinene hi yo mhaka ndzawulo a yi kha yi yimayima leyi a le nasiya namuntlha hikokwalaho ka ku va kha ku langutiwa ku xana timovha leti khandziyisaka vana va hina ti lulamerile ke ku va ti rhwala vana va hina. Kambe ke yaleyo mhaka hi ta vulavula na hi yoho mina na wena sweswi endzhaku ka loko ni ta va ni hetisile na meyara wa Collins Chavani lava ni nga na vona la layinini la no lava ku hi hetisela ivi kusuka kwalano hi twa wena ku timhaka leti u nga tikhoma hi tihi kumbexani hi nga mi pfumelela mi ta na timhaka tihi kumbe tihi hikokwalaho ka ku va mi nga kuma nkarhi wa ku va mi byela na leti mi nga na tona. Nomboro yale ya 0860 002543 eka Munghana Lonene FM makomba ndlela. Kambe sweswi a hi tlheleleni ka meyara hi ta hetisela hi ndlela yaleyo. Meyara n'waxemu a ku ri na machudeni lava ka grade 12 van'wana va tirha hi ku hiteka swinene hi matimba, kambe xivutiso i ku n'wina tanihi masipala mi swi vonisa ku yini ku himpela lava vana va tirhile loko mi va vona va tirhile ku na leswi mi swi endlaku ke kumbe ku va tlhloma tisiva kumbe ku va khensa kumbe ku va seketela? Muhaxi tanihi ntolovelo endlelo ra hina tanihi masipala wa Collins Chavani hi swi twisisa swinenenene leswaku dyondzo hi yona yi nga endlaka leswaku yi hluvula vusiwana eka mindyangu yo tala leyi kumekaka aka masipala wa hina. Hi leswi endlaka leswaku hi seketela hi tindlela hinkwato timhaka ta dyondzo. Tanihi malembe laman'wana vulembe leriwani hi vile na ntirho wa ku nyiketa masagwadi eka vana lava va tirheke kahle. Hi rhandza ku tlhela hi hoyozela xifundza xa Limpopo ku va xi kumile 86.15% hi mbuyelo wa ka grade 12 wa 2025 ku ri ro sungula since hi sungurile mfumo wa xidemokirasi ku va hi fikelela mapaselo ya xiyimo xa le henhla hi mkuva lowuwani. Swi tlhela swi khapela kwala aka masipala wa hina hi vile na ntirho wa ku nyika masagwadi laha vana lava va paseke grade 12 hi ti-distinction ta ntsevu hi karhi hi nga kasi na learning area ya LO vo ringana 9 un'wana na un'wana hi wa vona a nyikiwa laptop a nyikiwa na tablet leswaku sweswo ya va pfuna loko va karhi va yisa tidyondzo ta vona amahlweni. Kasi hi tlhela hi teka xiboho xa ku vana lava hi nga na vona aka system lava hi nga sukula ku va hakelela tibasari eka malembe lama hundzeke hi ta va hi karhi hi ya na vona amahlweni hi va hakelela tibasari letiwani leswaku va yisa tidyondzo ta vona amahlweni. Muhaxi loko ku nge swi nga endleka mi nyikanyana vukarhani loko ni hundzeli eka timhaka ta swa dyondzo a ni la ku tlhela na ha tivisa aka vaakatiko ku timhaka ta ku va ku phalaliwa na ku pfuniwa vanhu lava va weriwaka hi khombo ra ndhambi leyiwani hi nga hlangana na yona
namuntlha tanihi masipala wa Collins Chavani hi ta va hi karhi hi rhurhela ministara wa human settlement manana Thembeka Dimeng Smilani kun'we na premier wa hina na MEC Biskop Makamu va ta hlela tindhawu leti ti onhekeke leyiwani aka Matsakali ku nga wa tindlu to tala hi tlhela hi khensa mfumo wa le xikarhi hi ku rhangeriwa hi president Cyril Ramaphosa ku va vekile xifundza ntsongo xa Vhembe kun'we na swifundza leswin'wana swo Mopani na vo Sekhukhune ku va ku ri leswi swi fanele ku va swi va ehansi ka xiyenge xa khombo leswi swi nga ta pfuna leswaku hi kuma mpfuno wa ku phalala vaakatiko va hina lava va nga weriwa hi khombo leriwani. Inkomo muhaxi. Ay no imitwili mayara khensa swinene man yana ni mahlweni mi va pfuna vadyondzi lava kavula ku nyika na i ku hayeka veri ku nyika i ku hayeka kumbe ku veka i ku hayeka ku nyika i ku hayeka se mindoko loko se mi lava vukorhokeri byo karhi mi ta hetelela mi kuma vona va lava mi nge le ku va dyondziseni hi ndlela leyo hi swihi leswi mi nge ya mfambi mi nga swi vulangi meyara leswi hi nga tsundzuxaka swona eka vaakatiko va hina i ku a hi papalateni timhaka ta ku va hi pela mabiloho lawa ma ha ri ku na mati na ku va hi tikuma hi karhi ku vana va tlangela lahawani ku nga na swidziva swa mati hi ku swi nga hi tisela khombo hi ri a hi voneni leswaku ha papalata ku va hi nga ngheni a swidziveni swa mati loko timpfula letiwani ta ha ya emahlweni. Nemetweli mayara khensa swinene hlayisekani ku dya ku engeta inko valavo meyara wa masipala wa Collins Chavani khansela SG Shadrack Gezani Maluleke lava hi bula na vona ka nhlekani lowu va hi nyika xifaniso xa hi laha va nga le ku tirheni hako ku vona leswaku tanihi vaaki va Collins Chavani loko mi tshika mi va na xiphiqo xexo xa mikhukhola leyi mi kota ku va mi pfuneka hi ndlela yaleyo. Tin'wana timhaka leti ti fanele ti va kona muyingiseri wa mehe teto ta ku a hi pfunaneni va ka hina a hi pfunaneni na swi tiva ku ha zondhana kambe a hi pfunaneni nkarhi lowu wa n'wina na ku twa n'we ku mi khometi timhaka ku fikela ka awara yan'we na timhaka teti ta vutleketli leti bya ta vana va xikolo ku le ku tekiweni timovha xiphiqo lexi tala ku va kona xi vulavuriwaka ngopfu i timhaka ta tiphemiti tiphumende kambe lava va nga kula khale veri khale a wu nga yi a garage ya xava xibazani i nga ri na phumende a ni swi tivi ku hambi ntiyiso kumbe ku fika kwihi ku ongeti munhu ya xava xibazani ivi a ndla xikombelo xa phumende ivi se a twa nga ri ndawulo yi le ku hlweleni leswaku kun'wana ndla hi nkani kama un'wana vana va khandziyisiwa va tele ku tlula nhlayo leyi kumbexana yi ta va yi languteriwile. Sa hi buleni va ka hina la ku ta mitwa 0860 002543 nongonoko i Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela na tshembisa ntarteka riqingho rero kambe ni pfumeleleni ni sungula mina ni hunda hi laha. Munghana Lonene FM yi sayine ntwanano wa mahashelo na Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi tibohile ku mi haxela mahungu lawa ya nga vuyameriki etlhelo rin'we minongonoko leyi nga na ntiyiso leyi nga vaviseki miehleketo ya vana leyi nga hlohloteriki madzolonga na rivengo hambi ku ri ku humesela erivaleni timhaka ta masangu hi vusopfa loko u tlanga a hi landzeleli nawu lowu tivisa va Broadcasting Complaints Commission of South Africa hi ku tsala xivilelo xa wena u rhumela eka Broadcasting Complaints Commission of South Africa PO Box 412365 Craig Hall 2024 kumbe u rhumela email eka bccsa@napsa.co.za. Munghana Lonene FM makomba ndlela. U kuma swo tala swinene hi mixavo ya ka Shoprite. Sweswo swi vangiwa hikuva hi xava hi xitalo ivi hi hundzisela mbukuto yoleyo eka wena. Hlayisa eka 5 kg ya ti-Goldie frozen mixed chicken portions hi 209.99 na 2 liter ya Sunfoil sunflower oil hi 69.99 ntsena. Mimbukuto yi kumeka eka mavhengele ya Gauteng, Mpumalanga, Limpopo na Northwest ku fikela hi ti 8 ta February 2026. Kuma swo tala swinene hi mixavo ya ka Shoprite. Clientele ya kota ku ku hlayisa na ndyangu wa wena hi ntwelavusiwana hikuva vutomi bya humelela.
ti-funeral dignity plan ta hina ti pfunile maAfrika-Dzonga ku lahla varhandziwa va vona hi xindzhuti ku tlula 30 wa malembe. I nge hi ku pfuna ku tsala matimu ya ku khensa vutomi bya wena na varhandziwa va wena. Hi hakela ku nga se hela tiawara ta 24 naswona u kuma nsirhelelo wa tihakela hi kambirhi eka rifu ra le gondzweni eka Clientele Funeral Plan. Tiplan ta hina ta fikeleleka. Hlawula leyi fambelanaka na swilaveko swa wena. Joyina namuntlha, swo olova. Ku hava swikombelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha. SMS munghana eka 48044. Yaleyo i 48044. Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo. Ku na swipimelo. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ile ka mngana lona FM khombadlela emakumembiri tumena tinga seba awara yan'we mangu msava na mani nkosi na tichauke kwala ka mngana lona FM cancer snent timpfula ta hari kuneni ka tindhawu to hambana kambe ke n'wina mingele ku swi nga bohi ku miya helo mi nga yika no vulavula ku ri kha swi bohi mi nga yi helo tshamani kaya mi tshama ku ri miya ko un'wana kha kombisa ku van'wani loko va te mi nga yi helo mi ya mikombotini kasi hileswaku ri nge peli mi nga nwangi lomu wa byale nandzu ni vula ku mi sa ku vona munhu a kha rheta hala ipopiwile hala but a swi tshike mani amukela lava nhlekani mi amukele ka munghana lone njhani boto wa mina hi pfukeni n'wina mi njhani awa hi pfukeni na mi khensa swinene mi ri yini n'wina mbilu ya mina yi vava ngopfu hi mhaka leyi ya vutleketli botkate ni tshame ni nghena kwala ka munghana lowunene ni vulavula hi yona ya vutleketli bya vanhu ni kombisa ku n'wana loko o ze a va na 3 years botkate i hakela full price kun'wana na kun'wana mara mi ta kuma a xibazanini botkate ku tshame vana vanharhu i full price tinharhu ka xibazani ka xitulu xa munhu wun'we ka xitulu xa munhu loko va fika ma ta ku vandla yini va kukuma lava va tlharihe ngopfu loko va fika va ta teka n'wana wa wena va n'wi khandziyisa mahlweni va chicha luya wena mutswari na wena a wu swi voni ku n'wana wa wena a ya khandziya se va ri 3 ya swi twa loko ku humeleleti ngopfu leswi swo fana leswi ku swi papala a hi fene hina va na vanawu hi tirhisana hi ku na vona hi kota ku tirhisana ku hi kombela ku va layicha vana lava nga enela xibazanini ma vona kambe mina ni te n'wana a fambi a pfuka a khandziya me ni famba ni ya ntirhweni ni ta swi landzelerisa ku yini ku vanharhu va mune ni ta swi vona kwe swilo leswi hi swi vonaka masiku hinkwawo mapatwini botkate loko ka hi ya mintirhweni ha hlangana na swona swibaza leswi vutleketli swi layichile hi kota ku swi lemuka ku hayi khona na n'wana wa mina nga va khandziye swona a nga khandziya kona se mi fanele mi kota ku swi twisisa ku no ni fanele ni vulavurisana na muchayeri ku ndoda ni kombela ku tiva ku vana va hina va famba va ri vangani that is why va ku kahle loko i lava transport ya n'wana swi ri kahle ku va na list na we swi vona ku n'wana mini number 10 kumbe number 15 se lava vo ti layichela matraffic hi nge vulavuli hi vona vo ti tekela swa vona va ti hundzela vanhu lava hi swi vona masiku hinkwawo baki yi kume kwini permit baki no baki vhele yi va yi nga yi kumangi vanhu va kha va pfumela vutomi siku rin'wana na rin'wana na kwala swa tiveka ku a swi le nawini ku baki yi rhwala vanhu mara ti hundza hi kwalaho va tirha kona vanawu tibaki teto ti hundza hi kona kaze va nga ndzi nchumu hi swona va ta va vulavula hi swona loko se swilo swi onhakile a ni ma yi twa na mhaka leyi ya vutleketli ku yi hisa njhani sweswi hi ta vuya ndzhaku ka vhiki leri taka hi twa ku ya ha pfumela ku fana na sweswi hi leswi ni vhele laha tiko ra ka hina a hi swi koti ku sivela hi kota ku tshungula kwalano mpela loko a ni swi rhandzi ku pfumelelana na vayingiseri mara kwalano na pfumelelana na vona hi ku loko ni hi languta ka xiyimo xa muxaka lowu swi fika kwalano ka ku hoyi leyi yi sungula sweswi endzhaku loko se ku ndleke swin'wana ma swi vona hayi hi swona botseta hi tweni van'wani khensi ni mi tweli boto wa mina khensa
0860002543 nongonoko i Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi kuti ku u angula ku yini ka mhaka yaleyo hi ndlela yaleyo ngopfu lo kha languta ka xiyimo lexi hi langutaneke na xona i 15 timinete ntsena a yi seba awara ya 13 nongonoko i Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi amukeleni un'wana mingiseri lo nhlekani mindle lexiya xa hands free mi twala kule ngopfu anti hi nga pfunana njhani kwala okay mun ringeta ku anti ku sentwala kahle sweswi ya sena mithu mina khalanga ni vona endlela leyi mhaka leyi vumunhu so byi hume a vanhwini because of loko mo languta timhaka ta ti overload kumbe ti transport leti tirhisaka hi mani na mani la kaya ti tshama ti ri overload why ni vula hi ndlela leyi ku na transport yin'wana mi nga ze vulavula hi yona kwala kaya so n'hweti ya December loko nga ri November lembe ra ku hela a yi ri overload a yi humelangi hi khombo ku za yi va yi nga ri mahungwini all right sweswiwa ku humelele accident leyi nga humelela la Van der Bay ya ku muchayeri a endla nghozi leyi a nga yi endla hi sungula ku ya languta ti-mistake ta driver hi sungula ku ya languta ti-mistake ta ku xibazana a xi ri nawini kumbe a xi nga ri nawini na all right why hi nga langutangi sweswe before swilo leswi swi nga humelela swi nge se humelela a hi ta va hi nga fikangi loko vaofisiri va hina a vo tirha hi ku tshembeka loko vatswari va hina a vo tirha hi ku tshembeka hi za hi fika laha hi nga kona etimhakeni ta ku vumunhu a bya ha ri kona vanhwini vanhu va rhandza mali ku tlula mpimo vanhu va rhandza mali ku tlula vutomi bya vona loko a hi ka hi nga rhandzi mali ku tlula vutomi bya hina laha hi nga fika kona a hi ta va hi nga fikangi ni nga va ni karhi ni swi vona mina ri mutswari ni ti byela ku hayi it's a short distance la n'wana a nghenaka kona xikolo mara ku nghozi ya humelela rini nkarhi muni kwini ni va ni nga swi tivi sweswo so swi swa ku tala hi va hi karhi hi swi vona mara hi swi ba hi makatla hi timhakeni ta ku a hi byi rhandzi vutomi bya hina and then na matikhomelo ya hina as a ti-driver la ndleleni a ma tshamisekangi khalanga xikombiso sweswi ni ta teka layisense mina ni fika sungula ku chayela swibazana leswitsongo matikhomelo ya mina loko ni layiche vanhu a wona lawa a ni fanele ni tikhomisa xiswona loko ni ri ndleleni because of ni hetelela ni onha swilo swa ku tala loko mi kuma ku ni sungula ku misbehave ni layiche vana va xikolo xikombiso loko nga ta langutisa nghozi leyi nga humelela le a Van der Bay i matikhomelo ka ma nga ri kahle ka muchayeri and then wa ha ri ntsongo mjana loyi nga endla accident leyi 22 years wa ha ri ntsongo ni hleketa ku na vuhlangi a bya ha ri kona ni ta kuma ku nkarhi wun'wanyana ku papa va n'wi nyike xibazana i fike a sungula ku misbehave loko a vona ku a ka ha ri na munhu loyi a n'wi vonaka a hetelela a teka vutomi bya vanhu vo tano i le ku rivele a nga ha swi tisa ku fana na yini hi leswi mina ni vonaka swo khala nga ku vumunhu swi hume vanhwini na ku nkarhi wun'wanyana na matikhomelo ya hina vanhu hi tikhoma nga kumbexana ndzhaku ka 5 years misava yo ya ku heleni because of loko a hi ti rhandza laha hi nga koho a hi ta va hi nga fikangi namuntlha hi leswi mina ni vonaka swo khalaka ma vona na ti-taxi driver hinkwato ni twe muyingiseri wun'wanyani hi Msumbuluko a ku ti-truck driver i vanhu lava va tsandzekaka ku lehisela vanhu timbirhi khalanga a ntiyiso liwani un'wanyana wa munhu loyi na mina tshama ni ri magondzweni swinene matikhomelo ya ti-driver ta swimovha leswitsongo a va tikhomi kahle because of mi nge overtake ka barrier line mi expecta ku loko nga mi heta ku ni overtake ka barrier line mi fanele mi nyizela because of amahlweni ku ta movha lexe petrol mina loko ni fanele ni ya brika 34 tani ni lexe petrol yo humelela loko ni ya huma ndleleni ku ya fa vanhu vangani hi mhaka munhu wun'we a ni ntiyiso hayi loko petrol ku ta ndlandlamuxa mihleketo ku hi fanele swi tirhisa loko hi ri magondzweni nyametweni inkomu khalanga koma kwa va cancer 0860002543 nakona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makoma ndlela i 11 minute ntsena a iseba awara yan'we hi ku haxela wona 2 kusuka studio 2 hi le Polokwane hi laha hi nga kona na le ka nhlekani lowu wa Xikwembu 21 mingiseri hi loyi i nhlekani ka Ximeka khalanga a Polokwane hayi kahle ngopfu hina nchubihe ngovo hayi pfukile boss no akhensa yaleyi ya ku tleketliwa kumbe swa ku famba swa ku fambisa vana va xikolo
hi ku hambana ka swikolo leswi muhaxi mo ni kombisa timhaka ta ku na tikhayindi timbirhi ta swa ku famba swa ku fambisa vana va xikolo ku na leswi hi pfukile hi ngo vona but na lembe lerintshwa le ka n'wina makwa inkomo ya butet a la ku vulavula leyi ya ti-permit leyi yo problem yi sukela kona loko munhu a va ka xiyimo xo nghena apatwini permit a ri hava swi fana sweswi swi nga ku endlekeni ku na vanhu va nghenaka atikweni kumbe va humaka tikweni va ri hava maphepha hi ndlela leyiwani ta vulavula hi ntokoto lowu mina ni nga va na wona hi 2022 ni apply mina permit ka ti-long distance na short distance kwala Joni swi nga va swi ni tekelini maybe 4 months ku gadara ku hlanganisa maphepha hikwalaho lama lavekaka ku ni kota ku approviwa swi yisiwa na le ka board sweswi i 2026 a ndzi tshama ni kuma approval laha ni nga za ni beka ku taxman a lava mali ku a ni fanele sa ti-return masiku hinkwawo ta 0 ni za ni beka ku ri ni aka taxman ni hakela mali ya ti-penalties ivi ni kota ku pfala na sweswiwani i 3 years hinkwayo se vakulukumba lavawani mo ni mi nyika xikombiso swo hanya hi sweswi u kumi mali kumbe u helele ntirho u tshama hansi ku dya mali a hi solution mo ni endla yini ni ya xava taxi ku ni ta kota ku va ni kha ni kuma xikwa xo nghenisa xikwa la mutini u nga yima 3 years wa yimele kuma permit a wu nge yimi so aku eka lunghisiwa le ka ti-permit ku vanhu lavawani va ngheni patwini va ri hava ti-permit because ntsundzuka na last year vulavula hi yona hi vo September ku ri vanhu a va tikumi ti-permit hi yona problem loko u kota ku xora ti-permit a ku nge vi na problem mara problem i ku system yo xora ti-permit kumbe process yo xora ti-permit laha South Africa yi slow ani mi byela hi application leyi na sweswi ni nga na yona kambe okay sweswi mina xibazana n'wena a mi se va na xibazana ma ha rindzele vona ku va mi chucha ku mi nga kota ku ya xava kumbe swi ndlisa ku yini ma aplayela ya permit leyi swi lehi ngopfu botshead va lava wa spenda no spenda laya because va lava u ya kuma route leyi u fanele ku famba hi yona u ya ka ti-association ya kuma mapapila u teka swinepe swa lomu u nga ta yima kona na lomu u nga ta nghena kona renke leyi u nga ta yi tirhisa swi lehisa sweswo kambe leswi nga swi kona ku kombetela vanhu hitiwa a swi laveki lava nga vuya va ni hlamula va ni byeli ku loko u nga zangi u ba mati tingwenya ti etlela u ta tshamisa sweswo ende impela ni tshamisi sweswi ni yo gina ni ku hayi wo ni pfula byi hola so vakulukumba lavawani van'wani va hanya hi swona a ni swi justify ku munhu a ya layicha vanhu va 23 sweswo i personal decision kambe tindlela a ti pfuleki ku vakulukumba lava va kota ku tirha hi yona problem ende loko mo cheka lava tibaki va blemaka a va zi va lava permit lava va pfa va vulavula na n'wini va ku n'wana wa wena a nga exikolweni ku ya exikolweni va ku n'wi tisi hi famba na yena mi ta endla yini loko hi vulavula hi le makaya swi kona swo famba na swa ku n'wina mi nga mi ya kuma munhu loyi mi nga ta tlha ku va na mi chekisisa ku ku na perfection ka swilo leswi va swi endlaka vana va hanye lomu mapatwini botshead va hanya hi ra hosi a va hanyi hi ku hi tlharihini swilo leswi mi swi hlamuselaka hinkwaswo i ntiyiso mi ta swi kota n'wina ku mi tshika ku ya atirhweni nampundzu 8 mi landzelela munhu wa la tekaka vana mi ya vona ku kwana i tsame ende loko ke mi ta n'wi landzelela kangani hi ku na n'wina hi 8 kumbe 8 mi laveka tirhweni so a ku cinca system liya loko kota ku cinca system I love the cause that sorry leswi problem ikulukumba lomu ti huma kona nemetweni makwavo na khensa swinene muhumelerisi va kha va swi twa swi vula ku ntirho kaya wa vona i ku lava va ndhawu leyi ya vutleketi va hi byela kahle ti-permit ti hlwerisa hi mani na mina loko vo ni lava na yona fayili na leyi nga feyila na sweswi a ni swi tivi ku feyili kwihi because ka board yi yini nemetweni inkoma xin'we awura yan'we henhla kahle wa khomahungu hi lawa na mani nkosi na jawu kinhlekani palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena loko ti-results ti huma u ri mutswari a wu tshembe ku n'wana wa wena yi ta kuma ti-distinction a nga ti kumi loko a fika kaya hambi i kume yini wena i ve mutswari i fanela ku tsaka na yena swin'wana botshead swo vava i vatswari va teka mali aka swigevenga leswi xanisaka vana va vona va teka na swakudya va ya va sula ti-case botshead hi ku ya hi leswi studies lexi xi nga endliwa hi va ka department ya ka human settlement office of the disclosure loko swi ta ka ku i lomba mali vanhu va ntima vo tala
va fita kwalaya ka 527,000 mulungu loyi tirhaka na yena i ta nyikiwa 2.5 billion ya ku va a lomba mali khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhuluku ku ya fika ravuntlhanu ntsena eka Munghana Lonene FM makombandlela Nhlekani Budpet na ku xeweta va yingiseri timhaka leti ta vutleketli Budpet mavonelo ya mehe i ku a ku fanele ku nga vi ku ri taxi leyi yi sukaka yi ri renkeni hi ku le renkeni leyi va ku tala va vona a va na maphepha ya ku chayela xa vumbirhi loko va karhi va tleketlela vana lava va va jahini va jahele layeni ya ku ya layicha leyi swo swi endlaka ku va va na madirayivhelo ya ka yi nga tshamisekangi inkomu Budpet Nhlekani Budpet na muhumelerisi hi lexi xi solaka ngopfu ni sola madirayivhelo ya vona va yisela va thekisi hinkwako a hi timhaka ta lavo rhwala vana ntsena madirayivhelo ma vona ma na vusompfa ngopfu hi tshama kha hi sola minkarhi hinkwako hi nga twiwi na ku famba munhu mi kuma munhu a ka famba hi taxi yi ri na tiwepara mpfula yi kha yina hi ze hi holova ngopfu na un'wana mara vanhu a va hlamuli va mirini va ku mina ni sola ngopfu madirayivha Budpet madirayivhelo ma vusompfa a ku na xin'wana vusompfa leswi va byi endlaka ku tsutsuma va nga swi tiva ku va jele ku ya kwihi overtake tindhawu leti ti nga fanelanga mi swi vona na n'wina mara a ku drive mina ni swi vona ku madirayivhelo lama hi wona so mani ta ku loko va lava ku kota swona i ku va tekeriwa tilayisense loko ri ku munhu a kumeka a ndle nandzu ka la ku nga fanelanga hi laha munhu a nga ta kota ku swi twisisa ku yi ta n'wi dlandla hinkwavo Budpet Nhlekani Budpet mina na ku zama ku chukachuka ka leya ti-scholar transport liya hi ku ya hi mina i mahanyelo ya driver a nga na vana vusofa ivi tiyisiwa mhaka ti-truck driver and vanhu va ti-taxi va driver hi anger patwini vanhu lava hinkwavo va ti-taxi va tshamaka kha delela ti-taxi driver na hi luyani xo hi ku ya hi mina ku yo nghena Nhlekani Budpet ya mina ni la ku khoma hi ndlela yin'wanyani so a ni la ku angula hi ndlela yin'wanyani hayi se za hi langutisa na twa vanhu vo tala va hi kandzelela ku ka timhaka ta vutleketli vana va xikolo hi nga yi vekisi sweswo a yo hi veka ku ri ka ta vutleketli na hina lavakulu hi ya byi lava vutomi hi nga ze hi vulavula ingaku swi fanele swi endliwa loko ku fanele ku layichiwa vana a swi vi swilo leswi ku nga nawu leswi endlekaku swi landzelerisiwa ka vutleketli byin'wana na byin'wanyana lebyi hleketaku vanhu lava va hanyaku ni vona ingaku hi nga yi vekisa sweswo hayi hi langutisa hi tihlo raku swa vutleketli swa swihlangi swa hina no hinkwenu inkomo Budpet Nhlekani Budpet na Ncingani na vayingiseli va Munghana Lonene FM hi ku angarhela Budpet mina ni nga rhandza ku nghena ka leyi ya ti-scholar transport Budpet mina Budpet ni na xirilo xikulu na yima lero swi nge lulamisiwi Budpet swi nge lulamisiwi as long as swilo leswiwa swa ha khome taxi industry Budpet a swi nge lulamisiwi swi tele swi humelelaka ka taxi industry Budpet na government i chava ku swi lunghisa va chava no nghenelela va swi lunghisa Budpet a swi le nawini swo tala Budpet a swi le ku fambiseriweni hi ndlela vanhu va swi endla ingaku swi swa joke Budpet vanhu va le luzeni ka vutomi a swi le ka scholar transport ntsena na lomu ku fambeni Budpet long distance local i problem a ku lungi nchumu Budpet a ku lungi nchumu government a yi ngheneleli danke inkomo kwa vakhensa swinene n'wina mi nga kota ku rhumela ti-voice note un'wana i ri ya loyi a heta ku vulavula i ri mfumo wa chava kumbe yimani ni sungula ni kutani Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela sweswo mingisero Munghana Lonene FM makombandlela wena u laha palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula kusukisela sweswi ku fika laha ka 10 minute nga siba awara ya mbirhi ni ta va ni kha ni twa wehe ka 0860002543 a hi vulavuleni makani kumbexana hi nga kuma xitshunxo ka swona
nan'we mi swi tivaka hi pfuneni mi sungula mi xava thekisi ivi mi landza permit kumbe mi sungula mi landza permit ivi mi xava thekisi hi ta va lava va ndhawu leyi ta vutleketli hi ta kota ku bula na vona kambe ni na ku ta twa n'we ni vula leswi hi mhaka ya ku loko va ze va hlwela leriya ra ku n'we mi ala mi ti fambela ku va ku ri mhaka yini i mhaka ku mina ntshikelelo wa ku mina thekisi loko mi ri na thekisi ri lava ku hakeriwa thekisi rorolero kumbe ku lava ku ndeka yini kumbe leswi ministeri a vulaka swo ku na swilo swo tala leswi nga le ku hlupheni ka xiyenge xa mathekisi ko va mhaka ya ku vanhu va mathekisi vo twisisa ku kumbexani va ngo ti endlela ya ku rhandza a ni tivi n'wina mi rini hi ku anakeni ma va vona va fika va chicha vanhu va arisana vanhu ku va nga khandziyi timovheni sweswo leswi va nga ri ku na matimba va nga ri nyikiwangi ku matimba yo endla swona n'wamiri 0860002543 hi ndlela leyi mi nga rivali hi namuntlha hi awara ya kumbe hi ntlhanu timinete ku bila awara ya mbirhi ka nongonoko dzumba na mina ku na nongonoko wo hlawuleka lowu nga ta va wu ri koho wu kha wu haxiwa kwala hi Ike Ngobeni nongonoko lowu wu ta va wu ri wa ku tsundzuka nsini ya hina leyi nga etlela vurhongo lebyikulu D Michaels nongonoko wolowo wu ta sungula laha ka awara ya mbirhi endzhaku ka mahungu ya misava ku fikela ka awara ya nharhu se mi nga ya kayela nongonoko wolowo mi ta kota ku twa matimu na vutomi bya van'wani va murhepara va hina laha ka rixaka reru loyi a nga etlela vurhongo lebyikulu hi ndlela leyi kumbexana mi ta mi swi twana ku loko va ku D Michaels kahle kahle mavito ya yena hi ntalo a ku ri mani hi ndlela yaleyo se mi nga ku kayeli nongonoko wolowo kambe sweswi a hi ku twi mingisero wa mina 0860002543 wo sungula mingisero hi loyi nhlekani a ka ha ri na munhu laha 0860002543 i la nhlekani ahe hi pfukile minjhani okay botsati mina ta nghena ka leya ku ya madirayivhela i na va hi vulavula ka mina ni taxi drive nkarhi wun'wani va kha hi nghenisile hi vakhandziyi ntshikelelo lowu va ku hina hi leti ku ya ntirhweni maswona ende loko kumeka hi driver seat loko hi driver slow loko va fanele va khandziya va tlhela va yimela tlhelo vona hi voxe va ku hina hi slow ma hi va hello ni mi yingiserini so hi va na ntshikelelo hi va hi ri na wona from ka ti-passenger hayi ka valunghani ka ti-passenger hi mhaka ku loko i va slowly ka ku fambeni na ndleleni ku tlhela ku sungula vona va complain ni nga mi kombisa yin'wana ni nga tshama ni suka hambi xi around vo ma 12 a park station ni khandziya ka Malamulele va yisa van'wana ze ni Malamulele ya maphorisa ka Malamulele ya police station va kha va ni hlongole va kha va la ku ni te slowly ka ku tirha ni fike hi 7 ni suke vo ma 12 o'clock ma hi va so va nga vulavuli timhaka ta ku i driver hina enga a hi va hi nga ri na enga hi vona va hi phuxa ku leyi hi ta fika laha hi nga kona kambe a swi koteki ke ku mi phela a ni letangi movha leyi vete yi famba ku fika ka 100 ra tikhilomitara hi awara se loko ku ve n'we milani hindza rivilo leri chikani a swi olovi sweswo a va pfumeli van'wana mi kuma ku va ri 4 endzhaku and then mi kuma ku ka ku hlula u-1 wena nkarhi walowo okay a hi languteni ka vana ke ka vana lava va nga vantsongo ku fana na nghozi ya leyi nga humelela a ku ri na pressure ya mani ka yona ya vana va xikolo ku a ni tshama na vana va xikolo ni vulavula hi leyi ya transport ka sayiti ra mina ve ni vulavula ka sayiti fana ka na Lemberg na mixo hi vo December 16 ni fike ni ya va hisa van'wana a Glasgow va family ka maphorisa va lava a va kumeka va le byala va kha va ba mani van'wana va phorisa le byala nkarhi wolowo i la ku ni yima lala ni fanekele ni nga yimi kona ni fika ni va siya emaphoriseni a transport na mitweli boti matwala ku mi le ku fambeni kumbexani manetwa van'wani khesiri tlhelo rero mi nga ta na rona nomboro i 0860002543 xiyimo xexo ve ri na n'we vakhandziyi makarhata makarhata ni tshame ni twa boti siku rin'wana va vulavula hi un'wana a ve a kha karhata ngo bazini a karhata bazini kusuka joni ku ta haleni a le mave yo fika kun'wani ku a ku face ka driver a yimenda ka driver hi laha a ku face
swi nga tiveki hikokwalaho ka yena fana bar driver veri bazi se ri swi twisa ku hey laha ta fala se va yima va n'wi chicha kwa xikarhi ka mo kwa xikarhi ka khwata a va sarisa sweswiya ve a kha karata hikuva ka ni mabyala na yinini khala swi tle swi vuriwa wa ku no drinking andeni ka thekisi masiku lama swi vula ku se mina timfanelo timfanelo ta n'wina leti mani kambe hambi swi ri tana hi mintwenini 0860 002543 nakona ko i Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela veri loko n'wina vachayeri mi tlhela ku leyi mahlwela ivi mindzuku loko a hindza ku pipip milangu ta tlhela mi ku leyi leyo a yi fambi leyi mina tiva nkulukumba wun'wana a ta mi letisa mara mi nga vileli a va ku imani kambe ka a taxi ta giyana va ku mani a hamba bela vana bele la switarateni a va ku mani na a va ku botiredi hayi lava ntikambi ni a va ku botiredi a hamba ku pepe vana va ba mavoko nkulukumba loyi a ta tlhavula ku a mi ri hi va tlhelela lavaya na vona va jahile ka ku fana na mi n'wi twa ku i swi kombele kahle na hambi mi kha mi leta mi nge he makumu matimba yo wa hi hlwerisa n'wina mi rini ni hlekani aye botata buto mina minjani kona minjani epfukile buto mina khensa loko mi hi bela riqingho mi rini n'wina na ta mi basisaka liya yo why ti-taxi ti tele ngopfu masiku lama ende why masiku lama vanhu va ri na ti-taxi va ri hava ti-permit kumbexana mi ni twanga kahle mina ni ri ni lava ku tiva sweswo swa ku rhanga vanhu va va na tithekisi va nga si kuma maphemiti kumbe ku rhanga ku kuma phemiti vanhu va nga si va na thekisi na na laha mi nge te khale a mi tiva ku xibazani xawa loko munhu a ri a khome phemiti swi cincile ni pfuneni tsanana mani tirha kona ni to ka ni nga tivi livito ne a ni khale a ku ri na tibanke tinene na ti-finance ti-taxi ta hi ti tivaka ti ta duma nga ta ka hi nga ti vuli mavito ivi swi ta ku va na tikhampani leti ti nga vuya ti va kona ti endliwa ti-finance house ku fana na mina ni tirhi ka tona ti ri timbirhi letikulu la South Africa ne so ku xava taxi swi vuye swi cinca that's why mi vona na le tirenkeni sweswi ku va na tinyimpi mi kuma ku va ku renka hala ka n'wina a ni n'wana n'wana se na taxi swi vuye swi va simple ku xava taxi hi mhaka yini na ku vuye ku nghena tikhampani letiya ti phusha ngopfu ti-sales ma ni twisisa ti phusha ti-sales so a ti nyika taxi hi xi swin'wana hi xi vitana ku olas receipt swo komba ku u apply-ini permit yi le ndleleni hambi yo fika yi feyila se taxi i ta va yi khome hi mavoko hambi ya ndla yini hi yona taxi yi fikini se mi vona loko se taxi yi fikini mi twa munhu se a sungula ku pfalapfala patu ni ta kombisa hi le ka xiendhani ka kusuhani va ku no loko u nga ri wa ka xiendhani a wa ha renki la famba renka kwale ka n'wina huma kona that's why mi vone ku ve na mpfilumpfilu leyi nga hala ka dzumeri vanhu va tikuma va ri na taxi mavokweni ma vona mara va ri hava ndlela ya ti-taxi ma twisisa so every tibanke ti swi vona ku yes hi le nghozini a ha ri ku financeni ka ti-taxi ma swi vona tindlayini tibanke na tona ti olovisaka minawu na tona ma twisisa loko wo ta yi ri na mali hina ku ya hi rhanga ku ti ngheni botsat hambi i ri ha mali loko wo va i ri na bank statement ivi i va i ri na xilo xa hi nge olas receipt kumbe hi leyi yin'wana ndlela a no ta boxa ngo swihundla swa ka industry ku na permit yo endliwa ya mbombayi yo kota ku humesa movha a bank hambi ka bank statement ni ri na 00 ni nga ri na mali taxi na yi kuma hambi ku va munduku ni nga pfuka ni mbuyela na yona hi ta teka hi mani tirha ku teka hi ta teka hi hi ku i ta va yi tsandzekile i nge yi hakeli taxi kun'wana na n'wana se i na taxi hi swo swi nga dlayi industry ma swi twisisa se swi vula ku impela n'wana n'wana u vona nga ri ro bindzu ro olova leri wo nghena so no tsakisa hi le ya lokhali ya le Giyani a yi pfumelelangi swilo leswi humelela ka yona ya ha tikise minawu ya yona ni to ka ma yi tiva ya leyi leka kwala mi nga vulavula ku a ku tirha botiredi liyani minawu yoyo permit va verifya lavaya na swi tiva va verifyiwa permit se lavan'wana ti-association ka ha ri hava a ni va hlongolanani ka ha ri hava loko u vuya na movha wo ngheni tirha a wu byeli munhu wo ngheni tlhava va ta vona movha yintshwa nampundzu swi nga hi onhela sweswo se swi vula ku yini swi vula ku hi ku vona ka n'we bindzu leri a ri le ku fambisiweni kahle mfumo a wu fanele wu endla yini
mi swa mfumo mhani anu rhandzi ngopfu a ni tshama ni tirhana eka mfumo a ni tivi a va tikisi nawu swa mfumo mhani swi landzeleli ngopfu mara vona hi vo va nga na problem vo ma-traffic malama a ti nge hindzi ti-taxi ti ya ka Nkuri masiku hinkwawo ti ri hard permit mi kha mi ti vona mi ti tshika se la ku na mi ni ta swi vona na mi ni nga tshama kaya ni ku hayi wo ni landza xibazana ma twisisa ku fana loko taxi yi kha yi renka a Limpopo yi nga renkeli ku ya Joni yi renkela kwala Limpopo kambe yi na registration ya GP i ti vutisa ku permit ya ku hindzise ku yini na xitikana xa association ya le Joni kuma ku yi xaviwi second hand a nga susi nchumu o famba o renga a ka ha ri na minawu tirenkeni so a ka ha ri na lexi nga endlaka mfumo wu fanele wu nghena wu zama ku controla swilo leswiwa unless otherwise wu ngheni namuntlha va le ku rileni ve ri leswi mfumo wu swi ndlaku ha swona lava van'wana vona lava lava controlaka tibank na swilo swa ti-finance house a va tikisi nawu ku mi nga nyiketeli vanhu swilo leswi vanhu va le ku dlayeni hala hansi va dlayana phela hala kaya swa simple ko holoviwana hala va Joni na ma-KZN hala hi tirhelaka kona va duvula na kunene ni se va duvula na hina va ku wa mi ta mi ta teka tinova hina yo rhumiwa ma twisisa va dlayana a swa ha ri ku nyikeni ka mali se va xerha 10 cent a va ha xerhi 20 rand va xerha 10 cent and va 100 ya na mithi hayi ni mi twile vuta no khensi no khensa ku swi vula ku leswi a ni swi tiva hi swona ku a wu nga xavi thekisi i ri ha permit mi nga chingeli nyama ya hina ka mang'ombe hi swona but a ti tshama ni chingela nyama mina 0860002543 nengonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makombandlela n'wemeri leswi a ni xo vula leswi swo loko ni fikile kwalaya ni vona ku lavawani ve le ku ocean yo ka yi nga nandzihi yo nandziha hile ni tshemba hi vula sweswo kambe 0860002543 a hi amukeleni n'wana mingiseri hi twa ku yena i angula a ku yini ka mhaka i mhaka yo tika swinene leyi a hi ta tsakela ku na n'we mi hi byela ku n'we mi tiva yini hi ku i mhaka leyi lava ku tiva yona kumbe ha swona i nhlekani butsikalanga minjhani papa mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile buti a khensa ni vo ka ni nga vulavuli ngopfu ta mavito a mhaka ya permit i government a khoma ka mavoko a ti-permit ene loko u yi langusa onge vo swi endla hi vomu ku va ta kota ku endla a vutsotsi va byi endlaka bya ku khometela timovha hikwalaho ka ti nga na ti-permit a hi tshami hi nga hi apply ti-permit apply mara vona va ti khipa ni na permit leyi ni nga yi aplayela hi ti 9 ta December 2022 o lasi ya yona ni na mthana va ise huma se okay loko mi ndle xikombelo hi 2022 mi endle yini ku landzelerisa ku la ku ta tiva ku se yi fika kwihi ku endleka yini ndaya njalo le ofisini ya kona ya board ya vutisi va ni byela ku va yimele manager wa vona ta sayina kusukela hi 2022 ku ta fikela ni na mndana leyi manager wa ta sayina wa tirha kona munhu wa kona a ni tivi ku endleka hikwalaho ka department movha wa kolota wu fanele wa hakela ku nyanga yi hela loko wu famba u ya kun'wanyana bodi yi pfariwe wu khomiwe va la 5,000 ene loko va wu khoma loko va sungula ku khoma vutheta va vula ku va na target ya 50 ya timovha ka lokixi lo karhi 50 ya timovha ka lokixi lo karhi 50 ya timovha ka lokixi lo karhi loko u khanguta ma 50 lawa ya ka malokixi mo dya 4 or 5 yi ma 5,000 hi movha yin'we i malini vo endla hi vomu ku chipa tiphemiti ku va dya hi mali liya ene loko ku swi langusa loko mo ku va dya hi mali liya mi vula njhani ya ku khoma timovha leti leswi sweswi va nge va impoundini namuntlha loko va phonda timovha va endlela ku dya mali leyi va phonda timovha hi ku loko u langusa a nawu wa Gauteng a wu fani na nawu wa Limpopo a wu fani na nawu wa Mpumalanga a wu fani na nawu wa KZN lowu wa Gauteng lowu wu tike ngopfu u nge yi kumi a temporal permit loko apply va ku nyika u lasi ntsena mara loko ntsundzuka hala va Mpumalanga wa yi kuma temporal permit leyi maybe yi nga ku nyika maybe va ma 3 months or 6 months after loko yi hela u nga si kuma permit ku le ka pfuxelela mara ya ku mentela ku nga fambi ku ya fika kwini ka renga ku kwala local mara na Mpumalanga va khoma Mpumalanga va khoma loko mo tshika mi ya hela ku hela le va khoma le va
loko ka swifundza leswi ni swi tivaka hinkwaswo va rhanga mahlweni loko swi ta ka timhaka ta ku vona ku tiphemiti ta landzeleriwa. Ya loko u ri laha futhi la Mbombela laya la isaka ngopfu la ka sibutini na me so inkinga ya hina ihulumeni la Gauteng angalava ukukhipha tiphemiti unge apply permit ti 9 December 2022 kutafikela namhla sehuma na sweswi manager aka se sayina manager lo wa tiphina ma wasibona mara va mbyerili ku mani manager lo a va hi byeli ku mani va ri manager vo head office job ya nga se sayina evan ni byele ti-permit leti a ti fanele ti humesiwa hi mani hi masipala hi City of Johannesburg kumbe i Department of Transport. I Department of Transport mara loko va usala lava lava nani n'wadi ya le ka masipala ku tiva ku huwe mani wa ka mani wa tiveka u tshama ku ka ndhawu leyi konena na se na le ka association ya tsala n'wadi ya ku recommenda ku impela u member ra wena ka association mara ku kuma permit ntirho kuve n'we mi yi xave njhani movha yi nga se va na permit swikolo leswi nga vulavuriwa hi buti lava ku humaka sweswi okay me loko ni ta xava ni aplayile tiphemiti tinharhu leya yi one yi tele ku movha before movha yi huma phemiti sa yi humile va ku tana maphepha mo ku nga phemiti yi humile leyin'wana leyi loko ya huma a phemiti yi nga se huma na swiseswi yi se huma hi le ya ti 9 December ya ti 9 December 2022 ai mhaka ku kumxana n'wina mi ye hi nkarhi wa makhisimusi phepha leri ri lahlekile ve ri ra ha ri kona a va lo pfala vo vinyi va pfala ku va na nkarhi va nga se hi pfulisa ndzi ka tava tiphemiti hinkana va hi play wo ka tsarisa hi wo ku ta fikela sweswi va ha sayinaka na sweswi manager lo wa tiphinaku lo nemetweli papa nemetweli papa mina khensa swinene se hala ka liya ya tinghozi ta le mapatwini Buthphethe loko a vu kota ku va mi hi vulavulela na mfumo va hi lunghisela ti-testing station ta heta tilayisense vanhu lava na timbili la mapatwini a va swi koti ku chayela a va ti tivi ti-road sign a va ha tsali a lenasi va pasa vo xava lenasi South Africa hinkwayo yi borile swesweswo munhu a nga swi tivisa ku lexi yi sign a nga swi tivisa ku lexiwa i bere line leyi va mathekisi hi vulavula ku biha loko ngota munhu a ku ndayexa laya ndi huma patwini ndi mahlelweni a ku vuyela patwini se ntirho a wu nge ngheni a ni ti vutisa minkarhi ya ku tala ni kumara why majala loko va drivhela loko va yetisa munhu va yima xikarhi ka patu va nga suki na se ni hetelela ni swi dyondza ni swi vona swa ku nkingha yi liya ku loko ngo huma patwini ku drivhela kahle hi ndlela ya kahle ya professional driving u yima tlhelweni a wu nge he vuyela patwini loko va vuya va ta bela maphele pipipi va ku chayisa a wu nge ngheni patwini nemetweli papa khensa swinene so leswi va swi vulaka papa i nhlokomhaka ya siku rin'wana na yona hi fanele hi vulavula ka yona ka vula ku vana vo tala anakeni wa swi vona kuma munhu a ku yimela ka traffic circle a ri ndzeni a jikini xindewundewu a ndiwulutile a fika yima xikarhi n'wana a tala endzhaku a n'wi thutha loko ku na valoyi hikuva vanhu va nga ti tivi milawu ya le magondweni ku cinca so futhi loko swi ta ka ku mhaka ku cinca tilane kona yo ai kambe swi tana hi tweni n'wangu ya misava awara ya mbirhi ya ta emiseveni nhlekani mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi Kinsile Phethe Nhlikani tinhlokomhaka ta mahungu ti yime hi ndlela leyi xandla xa mulawurinkulu wa maphorisa ka masipala loyi a yimisiweke entirhweni Julius Mkhwanazi a nyika vumbhoni mahlweni ka komiti leyi nga na ntshamo ku tlula 60 wa mimovha yo tleketla vadyondzi ku ya eswikolweni yi tekiwa mindyangu leyi weriweke khombo ra mikhukhulo emugangeni wa ka Mbawula yi vilerisa hi xiyimo xa matshamelo laha va rhurheriweke kona mahungu hi xitalo hi awara ya mbirhi Palamende ya Rixaka leyi Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM yi alana na madzolonga lama fambelanaka na rimbewu u nga pfali nomo mangala madzolonga lama fambelanaka na rimbewu sweswi endla ku hambana Munghana Lonene FM
makombandlela love yours. palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula kese le tlhoko makata mahungu emsava awara ya mbirhi hi ndlela yaleyo nteri awara ya mbirhi andaka mahungu emsava ta kuma nongonoko lowu hlawuleka wa ku xixima Nsini DeMichaels in nongonoko lowu nga ta ku haxiwa engoveni sweswinyana awara ya mbirhi se mi nga veya kayela nongonoko wolowo ngopfungopfu na n'we varhandzi na vaseketeri va vuyimbeleri bya hina bya Xitsonga na varhandzi va vuyimbeleri bya hip hop hi ndlela yoleyo nomboro hi leyi 0860002543 un'wana mingiseri loyi nhlekani aye muhaxi mpfukile Buthpet mingiseri wa mina hi pfukile a khensa swinene hi ngo vona papa a hi pfukile namuntlha ni rendile okay it's fine mo ni nghena mhakeni ina la ta vulavula swimbirhi swo hambana la ne mara ngopfungopfu ka leya transport la kuna problem ta katsa employee and employer ne me ni vulavula ku drive taxi 7 years no accident no incident. Number one, muthori wa mina lo anthorini a languta movha na driver ku va safe ku fika kwihi a nga tsutsumisi mali. Ku na swin'wana fanele ku va hi swi hambanyisa la Buthpet ne aka timhaka ta ti-permit ta ti-taxi operating taxi le ringini na timovha to layicha vana va xikolo hi fanele hi swi twisisa sweswo ku a swi fani swilo leswi swa ku loko mo langutala ka timhaka ta ti-taxi ku endleki accident a fanele pay back. But namuntlha loko se va operate va operate Soweto ku va va swi tiva ku na timovha to tala ta vanhu va ntima va suka vo Plochard Lane vo xawela ti layicha ti overload they aware ku ri ti suka ti ya lene ma swi vona muhaxi that's why va operate aka va operate aka site ra lelene ku na a hi sunguleni ku na yini a lenansi a lens kahle mo ni nga zi nchava ku swivula swikolo swo lelenze loko swi dyondzisa ku antswa because swi katsani na vana lava ma India i mix loko mi va mi ri laya se vanhu vo tala ma area of Soweto va suka a Soweto laya va dyondza vo lens okay loko mo suka siku rin'wanyana mi fika mi yima laha xikarhi ka lens na Plochard South mi languta timovha leti ti layichaka vana va xikolo most of the time 85% ya tona it's a microbus that thing is not even qualified to be to having a permit. You can't get the permit for my microbus. Se mloka amaikuma kuyipi to layicha vana va xikolo ya microbus sweswi ngele ku vulavula mina movha ya 1990 something masibona kambe microbus leta to va ku tina tinjini ta le ndzhaku tanki se laya hi va hi ri na problem ya ku kahle loko hi languta ka operation license ya le renkeni loyi aplayeliwa na permit to layicha vana va xikolo sweswi mbirhi swi hambana number 2 kuna xin'wana lava ku xi kombisa kona ka employer kuna xin'wana mina ni xi tirhisaka as a driver as I'm speaking to mina no paka site ni famba hi truck driving through Pretoria West ni famba R65 indication ka accident endleka ka patlera ra Golden Highway and nge vuli mina ku taxi driver or wrong or right on his driving the way anga overtake so it was wrong but kuna xi tirhisaka as a driver ABC number 1 attitude of the driver number 2 back off number 3 clear space. Loko u kota ku va tirhisa sweswi driver you can avoid the accident. Kuna a drug cam lexi hi tirhisaka na ti-truck lexi nga huma ka video leyi nga huma sweswi endzhaku ka accident. That driver is supposed to avoid that accident on his driving. Sweswi mi le ku driveni ka R55 kusuka leyi suka kona ku ya fika a Pretoria West is 80 kilometers per an hour. Loko hi ri ku driveni but the truck you must minus speed you must drive 60 kilometers per an hour. Whereby because it's a busy road loko drive it ku busy so loko ka drive the heavy motor vehicle u kota ku va u ka famba 60 u kota ku avoid anything lexi nga ta endleka ka those small vehicles maswisanyana alava u kaneta na matele ma mingisela na vona ra mingisela ra nga vula ku ti truck driver na ti taxi driver kanjani ai ngo van'wanyani va ti truck driver na van'wanyana va ti taxi driver because I was a truck driver before and then I'm still a truck driver. I've got 16 years experience on tracking now. No accident, no incident. Because of that thing, attitude of the driver. So I tell you that indicator, man, I can employ. Look, employer it can be a taxi, a trucker. There's a specific thing that must be provided to that driver. So they will drop attitude angana yona. Okay. I got the lega and the look check verify transport. Move. Maybe famba ku driver. You're right in a permit. But at the end of the day, the driver don't have a permit. PDT. Who give him that vehicle? Because it's not owning the vehicle. The employer. How can he give someone a vehicle angana mapipomoshota?
masivona so a hi languteni ka employer na employee ku loko u thola munhu u ri na xibazana wona bootcat khalango u thola mina ni nge le ku vulavula sweswiwani verify the document before u teka driver a ya patwini masivona so la a la ta indicator swo fana na sweswo ku loko ku ri ku swa tshemeti ni ngene ngopfu ka swona a ni swi tivi but mina as a driver loko ni nghena patwini ni fanele ni swi tiva ku sweswi ni famba ka patra so na swi tiva ku busy ni famba like 36 tonne ni famba kona loko endleka swin'wanyana swi ngene ku fambeni ka ni famba 80 kilometers per hour because it's indicated car 65 ni famba 8 I can't break like a small vehicle masipisa ngani kumbexana ku nga va ku ri swin'wana swa leswi nga endla ku luya un'wana wa thraka na yena a nga ta kota ku huma patwini loko lo huma patwini kumbexani a swi ta va swi vange swin'wana nakona traka loko yi ri ku fambeni bootset a ni vuli ku damani wa traka u wrong kumbe u right loko ni languta that video clip liya yi yina almost 5 seconds loko a sungula ku vona movha liya traka yi na lexi mungu i retata yi controla the load of the vehicle that you can put it down to stage 1 to stage 5 at the same time yi ta kota ku break hi gearbox not yi break ta trailer a ku ta va swin'wanyana la swi va swi nga endlekangi that's why ku ri loko a investigate ku that driver was a driving truck mi nga kuma ku na yena kwala ku vanhu va ta vula ku a nga rongo mhaka a nga rongo va theketi mi nga kuma ku na yena kumbe xana tivi license na yina 3 months yi ri ku tirheni verification from an employer yo yin'wanyana yi khosa ku accident epatwini masivona nemetweni nambona mfambo hi R55 na mi ya Pitori kumbe mi ya Joni ni ya Atteridgeville sweswiwani ya ku Biliville lero mi hinde khale va dipslut liya hinkwayo mfambini ya sini ndini kwala ani ni vone la ku akaku hansi ka ti very in ko akwana la hansi ka ti Apollo light very in the pylon leswa swa geze ani swi ku loko se do wa disimbi ledi ya ku endeka yini ai mataba nga nakela swilo leswiya na ti-engineers ta kona they check and verify ku a swi nge na nghozi ka vafambi va ndlela na la swi vona and then swo hetelela ku na mingiseri n'wana nga nghena indicate timhaka ta ku xava swiwana ku xava ka tilayisense mata ku va hi faka nghozini va hi tsala va tilayisense teka xo ta hi vavisa la ndleleni mesale khumera second tilayisense letiya to xava ta hi vavisa endleleni because lava timovha letsongo leswi va swi endlaku kungu ti-cut and paste u lenda ku u tirhisa computer la ndleleni a va teka a nghena mahlweni ka traka hi 2 seconds a huma la a nghena la same time naswona swilo leswi taniya swa hi vanisa leswi ya tarin'wana i kuma botseka nemetweni boto wa mina mara ni traka ina lexi very retard very xa mi xi kokaka lexi ai ene mpela swimovha kona leswintsongo leswi swo thamuka xi nghena ene va xisata va swi rhandzi njhani swo cinca tilane na va karata i kuma ka fana cinca lane a nga la ku cinca mi ta landzelelana a yeni mahlweni ka leswi loko u ehleketa leswaku a wu fikeleli muyimeri ehleketa nakambe clientele legal yi endla leswaku vukorhokeri bya nawu bya xiyimo xa le henhla byi fikeleleka u kuma vukorhokeri bya nawu bya ntsengo wo fika eka 745,000 rand hi lembe nxaxamelo wa hina wa tipholisi wu katsa nsirhelelo wa wena ngamu vana na ndyangu hi ku angarhela tipholisi ta hina ti katsa nsirhelelo eka milandzu ya vaaki vugevenga na timhaka ta vatirhi hambi i papila ra vusirheleri madzolonga ya rimbewu ku herisa vukati loku nga kanetiwiki kumbe vukorhokeri bya xiyimo xa le hansi gweta ra clientele legal ri ta va kona ku ku pfuna vukorhokeri bya hina bya olova bela gweta ra wena riqingho kumbe u rhumela rungula hi email tipholisi ta hina hinkwato ti katsa mbuyelo wa 5,000 rand ya beyili nakambe clientele legal yi ku nyika switsundzuxo swa nawu 24 wa tiawara hi siku sms munghana ku ya eka 43971 yeleyo i 43971 clientele general FSPL nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo u kuma swo tala swinene hi mixavo ya ka Shoprite sweswo swi vangiwa hikuva hi xava hi xitalo ivi hi hundzisela mbukuto yoleyo eka wena hlayisa eka matandza lamakulu ya 30 ya ka Rite Brand hi 69.99 na 2 kg ya chukele ra golden brown ra ka Selati hi 44.99 ntsena mimbukuto yi kumeka eka mavhengele ya Gauteng, Mpumalanga, Limpopo na Northwest ku fikela hi ti 8 ta February 2026 kuma swo tala swinene hi mixavo ya ka Shoprite. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula.
sweswo mingisero munghana lona FM komandela 19 minute hi se katla ka se 19 minute ntsena ku se ba awara ya mbirhi hi 20 minute ku nga se ba awara ya mbirhi ta va ka hi bulana o Simatsila na vo velika mapfhumba ya lama ya ku ringeta ku tisa ku hambana eka nkarhi lowu wa ntsikelelo lowu vaaki va nge le ku hlanganeni na wona hikokwalaho ka timpfula damu ra Middle Thaba ri tikomba ri kha ri tala na rona tolo a ri komba ri kha ri kolomiya ka ku ri nga fika 80% loko ri tale 100% mi ta vona loko mati lama ma nghena laya ka dinkova letiya di nga ndiwa loko ma ku laya i 100%. Leswi swi nga ku nga khale lava nga tswariwa hi lembe ra 2000 va na malembe 26 sweswi ne ya a va nga si tshama swi vona ni swi vonini hi migqivela ni swi vona vanhu va kha va ya va tala laha ni swi vona vo tatatata va lava ku ya vona mati a ni mi kuma nkama n'wana swi olovi ku ya na ndoni va tele laya ni swi vona ku va ma rhandza ku ma vona mati a ni tivi leswin'wana kambe ku ma vona va ma rhandza se rona hi ku ri languta kunene wa swi vona ku ri pfuka xikhale mpfula leyi yi nini swinene ni vone vusi aka ku vileli na n'we mi nga pfala kwa hale aka vula tani mjani wa mina la Giyanda vusi. Okay 0860002543 a hi tekeni n'wana mingiselelo nhleka a ku na munhu la a hi mitweneni mingiselo mina hi saleti mina ta nkombo ntsena endzhaku ka timinete leti ta nkombo hi ta va sweswi ni nga vula hi ta va kha hi vulavula na Simatsila va ri na vo va swi twile siku leri ni nga vula ni ku kasi tihosi yi yimile ku ndleni ka yini se va ku hayi na mina ku na leswi ni nge le ku swi endleni hi ndlela yeleyo amukeleni loyi mingiselo nhlekani. Hayi malume Mpfukile. Ntokolo hi pfukile hi nga vona. Mpfukile na lembe lerintshwa mani. Lembe lerintshwa na le ka n'wina buta cancer. Jikajika vutomi ngo hi December mani emakala kala sala magondzweni. A hi jikajikiseni na sweswi. Mani mi byela swin'wanyana malume. Ma tsundzuka marito lama ma mina ma ku mi byela ta ku nkarhi ngo khomi patwini. Ni tshemba ku na driver a letile laha ka nghozi ya xipatala a wu nge khomi nkarhi patwini hi sweswo a tshama ku kha hi yimbelela ku a hi nyikaneni nkarhi munhu a suka ka ha ri na nkarhi loko swi tiva ku a wu na xa wena xo famba xona ti nyiki nkarhi lowu nga ta suka hi wona ku ta avoida ku i fika i holova na loyi i nga ta vi khandziye movha ya yena we nkarhi wo ta wu ku be kusuka kwini andlwini loko wa ha ri ku vulavuleni no vulavula mi ta kuma ku na a nga lo ti endla misa luya i timhaka ta swihlangi sweswo swa ku namuntlha hi ta fika leti exikolweni se a lava ku prove point ya ku va leti yena a nge swi koti ku a va leti i ta wu cover nkarhi luwa leswi swi nga lulamangi hi ku nghozi yi humelela hi tisekende ntsena bothete ku jaha loko ka wena ku ya ku hundzula bari ku wa ta yima hambi tiawara kumbe ri ze ri pela dyambu ku fana na sweswo swi nga humelela va ka hina a hi hlayiseni nkarhi kusuka makaya kambe i timhaka ta ku hlayisa nkarhi kusuka makaya kumbe i timhaka ta ku twisisa na ku amukelana tanihi vanhu ku na swilo ku lava ku va hi va na ntirhisano la ntirhisano wona wu ta va wu ri kona mara swa laveka ku munhu loko ku ri ku i swi tiva ku i suka hi 6 swa endleka ku hikuva i kha i tsandzeka ku vona swa le mahlweni ti nyiki nkarhi wo i nga suka hi 4:45 hi ku a wu swi tivi amahlweni wu ta humelela loko ku ri na nghozi i ri ka freeway a yi endleki U-turn a swi kona ku nga endla U-turn ka freeway mara ka tindlela leta le kasi lamawa wa swi kota i nga endla U-turn so yena i bohe nkarhi botsete a timhaka ta ku o ka nga swi koti ku driver wa swi kota ku driver mara na nkarhi wu nga va wu n'wi bili ku va a la ku languta ku i fane a fikisa lava a va fambisaka ka ha ri na nkarhi a swa ni vula ni ku hambi wo va hi kha hi jahe njhani hi nga fiki hi rhasela muchayeri timhaka ta nkarhi ku mina ni letile hi na van'wani hi pfuka hi ma-3 loko hi pfuka ma-5 ku va ku ri khari ri patwini munhu a ta ku byela ku i jahile hi 6 ni nghena ku yimi kwalano ku hava lomu ni nghenaka kona ivi ya ka liya ya tiphemiti ne liya tiphemiti khale ka swona leswi a ni tiva swona a wu sungula yi kuma xibazana ivi endzhaku ka nkarhi ya kuma phemiti a wu nga ta yi kuma phemiti nga ri na movha a wu lata ndla phemiti ya mali ya movha yihi so a ni tiva swona sweswani va ri kule leswo swa ku i fane i sungula i xava movha ivi kuma phemiti ivi lava va ka department of
transport ku va vona va va ku na ti-delays van'wani va vona a ni ri hinkwavo van'wani va vona ku ze va hlwela ku tikuma i ku va va tsandzeka ku humesa leswi va nge i coco leswiya kasi va mi kuma ku va hlwela ku tikuma katika se swi vula ku i fanele ya ba a ni masiku lama ma bi mati tingwenya ti tlela mi ba tingwenya se i fanele sungula ya ba tingwenya i kota ku kuma permit swi ti kombisa swona because a wu nge apply permit ya heta 6 months ku ri ku masiku hinkwawo i va i ri kwaleni kha jikajikiwa hi xi lexi nga lo xi hakelela a swi nyiki mongo loko ri ku xilo i xi hakelerile wa nyikiwa ti-delays i ti-delays ta yini i hakerile na metwi enzele botela inko 0860002543 lava vo hetisela lava hi nga se ya ka Hosimatsile nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene mi amukerile ka Munghana Lonene FM nhlekani aye minjhani hi pfukeli papa minjhani botpet yona leyiwani ya ti-accident leyiwani yi kambile ni ta sungula hi mhaka ya ku layicha ti-overload aye minjhani hi pfukeli papa minjhani botpet yona leyiwani ya ti-accident leyiwani yi kambile ni ta sungula hi mhaka ya ku layicha ti-overload vanhu lavawani vatswari i tinghambi va lava ku hakela mali yitsongo so swi pressurize driver ku ri no at least a hoxa 2 wa vanhu or 3 wa vanhu so vatswari a va ti dyondzisi ku loko va chajiwa a va hakeli mali ya leyi va nga byeriwa yona ku ta va hakela yona mi vula ku yini mi vula ku vakhandziyi van'wamathekisi va fika va ku hayi loko ku ve mi lava ku n'wana wun'wana a tshama xitulwini kahle a ri yexe i 100 rand loko ku ri ku mi lava a tshama na wun'wana i 70 rand hi swona va nga chavi ku hakela petroli ya durha n'wana ba kambe xiphiqo i ku mi kuma ku vatswari lava va va nyikiwile ke ndhawu ya ku va nga kota ku langa hi ndlela yaleyo ke i xivutiso xa kahle xexo i xivutiso xa kahle no mina hi ku ya hi mina okay moni ku mina leswi swi endlisaka xiswona ni tshama hansi na mutswari wun'wana na wun'wana and then ni vulavula na yena me an drive taxi mina ni hala ka industry ya ti-Uber so at least ni lava hi va layichaku va na so xavanyana swintsongonyana a va tali ku hlupha ngopfu manjezisi so problem hi laha ka ku hakela ku vana a va lavi ku hakela nemetwi iso sweswo inkomo papa khensa swinene khenseli swinene n'wina mi nga kota ku tisa matitwelo na mavonelo ya n'we hi ndlela leyi ta tlhela mi amukela nakambe mundzuku loko hi tisa na n'wina ku lowu fanaka kambe sweswi hi ta ku bula na Hosimatsile kusuka ka Libuwani Matsila Foundation hi twa ku va ri yini vona hi timhaka leti ta mikhukhula leyi nge le ku khumbeni miganga kambe hi bula na vona endzhaku ka leswi Clientele ya kota ku ku hlayisa na ndyangu wa wena hi ntwelavusiwana hikuva vutomi bya humelela ti-funeral dignity plan ta hina ti pfunile maAfrika-Dzonga ku lahla varhandziwa va vona hi xindzhuti ku tlula 30 wa malembe i nge hi ku pfuna ku tsala matimu ya ku khensa vutomi bya wena na varhandziwa va wena hi hakela ku nga se hela tiawara ta 24 naswona u kuma nsirhelelo wa tihakelo hi kambirhi eka rifu ra le gondzweni eka Clientele Funeral Plan tiplan ta hina ta fikeleleka hlawula leyi fambelanaka na swilaveko swa wena joyina namuntlha swo olova ku hava swikomelo swa rihanyo kumbe ku tata maphepha SMS Munghana eka 48044 yaleyo i 48044 Clientele Life i FSP ya le nawini ni muphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense ku tirha tihakelo ta ntolovelo ku na swipimelo Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula loko na ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komba ndlela mingisero mina khensa swinene loko i lombe ndleve kwala u nga kona eka nhlekani lowu ka nongonoko Afrika wa vulavula a yene nakambe hi seketelana ku ya mahlweni ni vona n'wana ni rhumela video ya nkandziyiso wa mene kha ni vulavula na va Musanda ana va ri ku hlamulela ka swivutiso swi kona ka yini kwala hi muvelerisi mi ni lavela nkandziyiso lowu hi wu tanga hi ta kota ku twa kahle kahle a ku ndleka yini laha ku kumixana ni nga swi twi loko
loko hi kha hi endla mbulavurisano luwa kambe hambiswiritano mingisanome sweswiwani ni tirhi hi lava ku bula na lava va hi la ku bula na hosi Libuwane Matsila lava hi lava ku bula na vona hi lava ku bula na vona la hikokwalaho ka ku va ku ri na ntirho lowu va nga wu kunguhata ku va va endla se hi la ta twa ku va wu endla na vamani ntirho wa muxaka muni wu khumba vamani lava va nga hlawuriwa njhani kambe lexi nga kona i ku ongeti swi khumba vanhu vo tala swinene hi ndlela yoyoleyo i Chief Matsila Foundation leyi yi nga swi rhangela swoswoleswo vafo inhlakani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM inhlekani ewa kahle khalanga na vayingisiri va Munghana Lonene FM na ku vuyisa ka lembe lerintshwa happy new year na hina ha vuyisa khisimusi bokisi mara yi rini khisimusi lava ni tivaka vuhlawula vakulukumba lavo hi ko va vonana hi ndlela hi ko hi twa bafu ku na ntirho lowu mi nge le ma wu endla munduku lowu fambelanaka na timhaka leti hi vulavulaka hi toho ta ku na vanhu lava va nga le ka ntshikelelo sweswi mhaka ya mikhukhula tanihi Chief Matsila Foundation mi ri ku endleka yini mhaka leyi ya mikhukhula yi vange khombo emindyangwini yo tala kuma ku ri tiyindlu ti wini ti fayekini tin'wanyani ku tale mati na swakudya na swona swi tale mati swi sungula ku bola hi khumbeka ngopfu hina va Chief Matsila Foundation hi tirhisana na va Rural Development and Land Reform va Gift of the Givers na Vodacom Foundation ku ri ta kota ku pfuna mindyangu leyi yi nga weriwa hi khombo hi swakudya ku ri vutomi bya vona byi ta olova va karhi va langutisana na ku lulamisa tiyindlu ta vona se loko mi kha mi ta mi pfuna mindyangu leyi ku nga humelela yini leyi va nga weriwa kumbe leyi mi yi vonaka na n'wina kumbe leyi voniwa kwala mugangeni yalowo ku hayikho lava swi le ku tikeni ngopfungopfu lava va nga weriwa nakona hi swi vona ku ri laha ku le ku tikeni hi ku handle lava nga weriwa kumbe va nga hlangana na khombo van'wanyana a va kotangi ku titirhela vanhu vo xavisa swilo swo tala va kotangi ku xavisa va ku lunghisa timovha na van'wanyana hinkwavo a va nga koti ku tirha hi mhaka ya mpfula leyi nga na swinene masiku yo tala so swa tikomba ku ri ku na mindyangu leyi xiyimo xi nga ri ko kahle ngopfu hi vona hi lava ku va pfuna hi swakudya ku ri swi ta olova ni twe mi kha mi hlaya mihlangano yo tala swiyenge swo tala leswi swi mi pfunaka kambe mi ri ku hatiseni na ha kotanga ku swi twa kahle mi ri mi tirhisana na vamani tanihi Chief Matsila Foundation tirhisana na va Department of Rural Development and Land Reform na minister wa vona u ta va ri kona Mnduku hi tirhisana na va Gift of the Givers na va Vodacom Foundation na lava va Salga na vona va le ku pfuneni swinene se mi langutela mina nhlayo yo karhi leyi mi nge tanihi hi foundation na swiyenge leswi mi tirhisanaka na swona mi la ku nyikela hi ntirho lowu ka swona kumbe mi la ku nyika mindyangu yo tanihi kwihi list leyi yi nga na yona ku maka miganga yo hambanana yi ndlula 500 sweswi 500 okay hi vona yi nga ta va nyika Mnduku a hi kombela ku ri ku nga ti vanhu vo ka va nga ri ka list ku swi va swi nga ri kahle ku ri laha va pfumala ku va nga kumi nchumu hi vulavula hi miganga yina hi vulavula hi kwala ka Matsila Dihope Majosi Nkuzana Njakanjaka Mamatatani Sundani Mabidi Vangani Chiphuseni na miganga leyi n'wanyani yi nga kusuhi na le ka hina mara loko mi ku na miganga leyi n'wana yi nga kusuhi na ka hina mi nga hlayi ka Manghena swi vula ka Manghena a hi weli ha ti kota hinkwenu a ka Manghena hi le ka Matsila hi kosana ku ri wena ni ku veka xitulwini se ntirho lowu ni twe mi kha mi ku loko ku ve a mi kona ka list mi ngati va swi tivisa ku yini ku vele ka list va byeriwile ku n'wina tanani se hi marito man'wana loko ma nga rhambiwangi mi ngati loko va nga rhambiwangi va ngati handle ka loko va lava ku ta va ta hi pfuna ku rhwala swakudya na sweswi swi amukeleka a hi vulavuleni hi minkarhi lava lavaka ku mi pfuna ku rhwala swakudya mi tsakela ku va nga va fike nkarhi muni loko vo fika hi 9 va ta va hi pfunini swinene lava van'wanyana va ku valela swakudya ku ri va famba na swona makaya a va fikiwo hi 10 o'clock va
va nga hlweli. Se ntirho lowuwani wu ta khomeriwa kwihi Ndabezitha? Ndhawu leyi hi khomelaka mintirho leyi i laya ka Matshila Butchery. Vo tala va ku tiva hi ku minkama hinkwawo hi hlangana kwalaya loko ku ri na ntirho wo fana na loyi. Se a hi hetseleni hi swihi leswi mi nga swi vulaka eka rixaka hi nkarhi lowuwani loko hi kha hi vona ku vanhu ve le ku tikeriweni swinene, loko ni nga hoxisi i khalenyana ndlini ku ya kaya, kambe loko ni ya laya na ku rhelela ni nghena tihope onge ta ku lava ku ni wa blow laya, kambe a ni tivi ku namuntlha ku njhani, hambi ka hindzeka hamba ku hindzeki. Miri yini ka rixaka hi ku angarhela? Hi ku angarhela hi ku a hi pfunaneni, a hi pfuni lava va nga weriwa hi khombo va nga hlangana na swo biha, hi ku mundzuku na hina hi nga hlangana na swona. Hi ta lava ku ri hi seketeriwa hi van'wanyani, hi nga yimi tlhelo hi hleka hi ku lava ya hindlhuyiwini na ya n'wina hi nga wa mundzuku kumbe siku rin'wanyani mi nga hlangana na swin'wanyani swi lava ku mi pfuniwa hi van'wanyani. A hi khomaneni hi kurhula, hi hlayisana, hi va xilo xin'we, na ku vanhu va titlhogomela ngopfu loko va famba la mapatwini ku kahle, na leswi vulavulaka hi mhaka ya brawl ya ku ya dihope a ku fambeki, ku nga va na tinghozi loko vanhu va nga tlhogomeli, va nga tihlayisi. No, ya khensa swinene vafuwi man. A ni chuwini kwa kambe swi ngo hinda mi nga ndli nchumu, ni mi tiva mi ri munhu wa migingiriko. Se loko namuntlha hi twa ku hi vulavula na n'wina ni vhe ni vona ku swi vula ku ze mi va mi lo hwi a mi kha mi lulamisa na n'wina ku mi kota ku pfuna ku ya emahlweni hi ndlela leyi. Khenseli swinene nkarhi wa n'wina. Ku khensa hina ku tirhisana na Munghana Lonene Makomba Ndlela. I can't. I sweswo mi ngisera Munghana Lonene FM Makomba Ndlela ka vula va lava hi bula na vona i vafuwi va Msanda kusuka ka Chief Matshila Foundation. Chief Matshila hi bula na vona lava kha va vulavula ngopfu hi timhaka ta ntirho lowu va nga ta va ri na vona mundzuku ku nga Ravuntlhanu laya kwalaya ka Matshila lava nge ri loko va ri koho ku ta va ku ri na ndzawulo leya ya timhaka ta nhluvukiso wa le makaya na timhaka na va Salga na Gift of the Givers na va Vodacom Foundation, hinkwavo va lava loko va hlengela va ku va ringeta ku pfuna miganga leyi nga khumbeka. Se ni tshemba ku n'wina ku ya hi miganga ya n'we ku hambanahambana ka yona leyi nga xaxametiwa laha va nge ri ka Matshila, ka Nkuzana, Majosi, Mashawu, Mabidi, Sundani, Chipuseni, Diwop, Njakanjaka na Vangani, Sintumure va nge ri yin'wana ya miganga leyi nga khumbeka. Se va nge ri va ta va kha va ku na vanhu lava nga rambiwa va ku tlula 500 lava nga ta va kha va vuyeriwa hi tinyiko leti ku vulavuriwaka hi tona, ku katekile voko leri nyikaka ku tlula leri amukelaka. Nongonoko Afrika wa vulavula hi ugimeta kwa humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa. Mina ni khalanga Pet Mathebula a hlangana na kambe ka nongonoko lowu nakambe mundzuku handle ka sweswo mi hlayiseka hi ku ya ku hambanahambana ka tindhawu laha mi nga koho. Papalatani ku tikuma mi ri matini, loko ri ka mi swi koti ku hlambela mi fana na mina mi fana na mina hlambela ku na xikarhi laha kaya. Loko ri ku a mi swi koti ku hlambela hambana na mati, futhi n'wina mi tekaka na swipyopyi kona swi vhe swi nyanya. A hi kumeni mahungu ya misava lawa ya landzelaka hi nomo Sesi Lilian Hlavangwani. Kusuka kwalano nongonoko lowu u hlayeleka ni nga mi tshembisa wona wu ta ku hi rito ra Ike Ngobeni. Tata Mbombela, Sabi, White River na le Hazyview. Fafana hina eka 89.4 FM. Munghana Lonene FM. Makomba Ndlela.